Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Dipuring bong home high secondary school long engdeng sirkep ka chole bom pinso alu su tum haban sami cycle keron pon jai mek kedeng pon United Karbi People Front Liberations mai pula pan konchun bang atum dipurai kom sai ki riding ka chingnang HDP mumcom habra ratum pen thurpak pen tuwar ka salam pon Student prayer movement atum pen engdeng chokachali bombong somara tuma phant student prayer meet ke paman pon non puthot birta angton pen langponik sinang mangkang pia long kedo lukachali bomatum phant lukachali na kangthur ponji lapent aninge parung ponji aphan pura Assam Chief Minister special package pen Assam mangkang pia long kachali bom engdeng sirkep pinsu solo tom phan nata akejoy pen cycle keron pon bom son thak thaksi pre ni pa engkor sirkep arni sami dipuring bong home high secondary school long kachali bom engdeng sirkep so pinsu solo so tom phan sami cycle keron pon asai kedeng pon Labangsu cycle keron pon along stami lumbajong local MSC Juni Timung Dipuring bong home high secondary school SMC Maipu lapen ke principal pen chenglak lothan bang atum ta chetong dunsi labang cycle keron pon mai mesen pen pachun pon special package bela so jitu keron pon class 9 ma cycle keron pon long pindak cycle keron pening arong lo la them mene alang litum aning arong pipik ke theklong benda je ako ni jitu spisuta pulo lang manje class 12 pen ke pass hon mesen pass hon mangke scooty CP pon pula sila tum ta aning arong janon ke cycle class 9 pen cycle pen tum bag pon pen la so dia pen pia tum ke dak pen si alto tu aning karong je ke bang di lang arni bang ke kachali mesen lo pote not only cycle scooty na melang tum scooty ta belong pon bu walang tum so bang aning ke thegam long dosila sila tum bang ke kachali man ke ko ane aku jon itu ke bang ke dam ke sum dame pini lang tum ready cycle bang long pon pen aku la happen salang litum bang ke aning karong ilo je nitum si kachali mesen lo po tangte alang ke bang di lang arni bang ke nitum scooty joli career phana mitum mesen po pu atum je thegam long lo Sir, bang kono summer prinsip. Bang phokep an pinian pipon lo, athai bang phokar ni total dak enrollment do pen ke bang phokar ni pen ke bang ini bang ke supen apang ron lo, asi pinian bang phokep bang ke piniron pon. Puring bong home high secondary school long engdeng sirkep pen engdeng kreni ka chali bom batuma phan sami study tour program ke dam ponji phan sami MSc Juni Timung amithang jungjung akhia dat pen sami bas ihum ke kirapa judun po pusi alang lihin pen puthot lam chak chak pon thu Kamli budo thela tum nikan hini thom gap do lo asi study tour ke dam tum bena experience long la selang tum si adim tak choose lo je historical place asam long ke lake Sibsagar la si Sibsagar pote ni bang tar pulo de to nang tum si dami pote 9 up to 12 student senior student dami pulo tangte ni bena bas ihum ke nang provide din po si chak dum Dok langat kang thur ponji phan pro Assam state government pen engdeng sirkep ka choli bom pinso solo so tum pan sami ake joy pen cycle kiron ipajir pon thega pot dipuring bong home high secondary school principal pen sami state government pan ke churu pajir pon atum pan asana war saiki contact pot taben state Assam tamana churu lo osomar taman kacharli amo anso se ke pajang tour pan ke Japon mate kirung pon thai pot la si pini nintum bicycle keron nage arlo so somar phanan chot pinso somar thaman mange mo afisi ron pot ko pini ge total 50 students thaman ron pot ko tapen boys thaman mange mo nangle lo te la se ron pot ko United Karbi People Front Liberations ci hekpen UKPLF asong kimia tumpent risim kang tang ke chanam jia phan pura kedam tang pre ni phai 3 troxy ani inudlo than bang jirsong teranga phant tangka lak troxy ki hang parun hublo labang sola mapu thak pan same lo than bang jirsong terang pan same kedam tang pre ni pha engkor sirke pani dipu play stations along on palidam se lam hoi pidam lo labang solam hoi ki pipona tang pan si dipu play stations along same case number 110/2023 under section 387 IPC pa bon polo Dipu police stations along kedo OC JS Khubang SI Dibu Kuner Dipu police stations along kedo staff lapan BS staff atupen chalangsi Dipu police station ke parapon dikreng lang so hawar long kidi ke kurga siding ponsi adaba por malom panghni UKPFL asong pen tangka ki hang atuma phan sami nep englang pon cheksi Dipu police stations along on vandalo
UKPLF aman pen kachenang cek amang pu labang ki UPLF amai pu harlong bi ingti achun bang srombon hansi pusi pang thekpong Inudlo than bang jirsong terang pen dipu police stations alongan lam hoy ki pipona teng pensi dipu rekom sai ki atum pen semi ki dik kurga sai deng pon si bahani UKPFLF atuma phan snap eng nang pon longlo la pen king kang nang pon hut alang litum ari deng along pen mobile handset hini mobile battery chargers hini money purse earphone la pen ki alang litum tangka ke hang pon ke chingki ipon afun handset mi ke kai pon tang sabi long pon lo la pen ki pulsar apart ihum AS098 9884 semi long pon lo lapan ki alang litum phan karjupati atawa hut pen semi United Karbi People Fronts Liberations asong pen lopusi chikubir pon lopusi Karbi Long SP Nanan Moni Barman APS pen pranke thinu ning je pon এজন হল তেখেতে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম কৰি পেলাই পইচা ডিমান্ড কৰা জাষ্ট ষ্টাৰ্টহে কৰিছিলে সংগঠনটোৰ নাম দিছিলে UKPLF ফুল ফৰ্মটো হল ইউনাইটেড কাৰ্বি পিপলছ ফ্ৰণ্ট লিবাৰেশ্যন so far এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি গম পাইছোঁ এই দুজনে মেম্বাৰ আছে আৰু পইচা ডিমান্ড দিছিলে আৰু ডিমান্ডটো যেতিয়া পইচাটো ল'ব আহে আমি এটা অপাৰেশ্যন হেৰি কৰি অচি হদৰে এই দুজনে আটক কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমি চাওঁ ইহঁতে এতিয়ালৈকে আৰু বেলেগ কাবাক ডিমান্ড দিছে না দিয়ে নাই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই চ' এজ অফ নাও যদি কিবা হয় আপোনালোকক আমি তেতিয়া অৱগত কৰিম এইটো ডিফু অপাৰেশ্যন আমাৰ অচিলিত কৰিছে থানা অন্তৰত সদৰৰ ওচৰৰ পৰা আমি মাতি আনিছোঁ তাহাঁতক এতিয়ালৈকে এজ অফ নাও তাহাঁতে এই দুজনে থকা বুলি কৈ আছে বাট আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছোঁ পুলিচ কাষ্টডি অনা হ'ব চাওঁ আমি কিমান ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিম মোবাইল ফোন পোৱা হৈছে তাহাঁতৰ পৰা যিটো মোবাইল ফোন ইউজ কৰি পেলাই যোগাযোগ কৰিছিলে ডিমাণ্ড দিবৰ কাৰণে সেই মোবাইল ফোনটো আমি ৰিকভাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ সেইটো একচুৱেলি তাহাঁতে জ্বলাই দিছে বাট তাৰ ৰিমেইনছটো আমি পাইছোঁ লগতে আৰু বেলেগ বেলেগ মোবাইল আছিলে যিখন পেড দিছিলে পেডখনটো আগতে পাইছিলোঁ আৰু পেডত যিটো মানে লেখা লেখি কৰি চব তাহাঁতে স্বীকাৰ কৰিছে হয় তেখেতে হাওৰাঘাটত হাইস্কুল চাকৰি কৰে কিন্তু ডিপুৰে মানুহ Borjan MSC Consensi ke Parlopont HDP muchom arong havar towar kheno parpiga joksi labangso towar kheno pena joksi klemsom maratum toklang Charlie Jiephan iskulong kedam ke bang phansami pinan kisung chitong ponang koklo la poncho tukalilang kumani abang pujongsi so that unedet phanda kichi ponje phansami kisung dukoklo la punar rada tum pen kedam ke bang hithi khulor kidun ke bang je phansami kechelengji phanda kisung dukoklo labangso towar ke salam je phansami rada tum pen sami Karbi Thomas Council tumhan cholang bom sami kisalam pi pede joksi sai jok jepen raratum dugbok buwai fis tami methang akhieta pen chirungsi JCB cheponsi to work at Islama sai deng ponlo labang sorong ko chikimpon labang kiningkan parosian da suseitan lo bon sami pinianian da Karbi Thomas Council tumpen labang so havra tuma phant kajin sopen madikang hon kidupen to work Islam piponji pubangki pinian da thekpon long lerang pusi hala ke dorar tumpen ningri pon renti Onikan paroisi ki susei arong aphan kelang remoson doko sinil tum sai jogi rong osor pen ki dukela kheme jangre pen chirung si labang so atowar Sibonai ponangkok kining du bala athel tumalong local MEC do EM do Abarem longki timung mate Karbi Thomas Council long kedoki khibam speaker ang hoy kani bom hosami labang so to work salam ji phan lam chak ti chak polo lapuson thak thak si Abarem Borjan VDC chairman Chris Rong Parsami to work salam ji phan lam chak chak ponlo lapen ke non ki khibam VDC chairman Sunaram Singh Narsami lam chak ji pi ponlo bon sami pinianta alam chak bang chepa chun pon bang ave election apor hurpan si budang cho hangon si rada pan nang chong thuichot lasi non ki bang ji MP ki lighor bang ki mumchong arong rada tum phan sami nang matha pon nang kok pupusi alang li tum ben ningje pon rinti HDP pen sarpin po diso Karbi Longri Abirta Nongki timni ke do panda abatai ni tumrong ham kusi nang chak lo VDC chairman Chris Rong Phar ke do hota la song thak lo non kang ni bom Sunaram hai phanda penangan chingkilo seta be lang lita warsai belang tu bom masong sini padam bom masih bai awe
school itu no samar ke dam ke wang kasih sak pendang lok hidi borwa ke dam ke suku ini kasih pon kasih sak kasih pining election aprang yang fil bang so atuar itu mumcomorong biji kru lang beri samteron pendang lok na bang so atuar nang bunai pipi kote election apor huke ini tu matha persik ponang kok ya ke hai non ke do bom CM tu leram rong hang sar ke hai nang li ang pan il tu la palong priara rap jin pen la bang so towar nililang pi pono sonte ne pari sini tu orang sar pendang lok SDB Karbi Longri Abirta langsung si kaninggi pon padulo Kiramtang prin pa inkoren erkep ani lakha inkore si Borjan MSc consensi ki parlopon angkang langtibuk hawar langtibuk garu baptisters along SPM atumpen chapatir pi ponsi engdeng troka chari bom bong somara tumpan choche junje pinpen arnam kardom acha mek kedeng pon Ada porpai nerkep apor malompen pangcheng ponsi analo porpai krinia por malongki katitong dun bong somaratum pansmi arna malom hirjumi hangpi ponlo laban ki analo porpai isira anikang sam porpai ke thoma porgi karchu amai paman ponsi laban ke chpahem phupon SPM dun amai phu Oliver Bosamatri laban ki arnam kardom pont ke than pon Daniel Rongpi Bangso jai meglong katitong dun SPM amai phu Wetson Singdar chun bang TV ding ti SPM BD sir Pastor Bijoy Teron Pastor Mondordong par SPM founder Rosini Terangpi Dilai Hiripi area SPM founder Maipu Ajit Teron Pastor Lapan ki penangan ke thi ding da chitong jun sila bangso arnam kardoma jai mek mesen pen pachun pon Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom